hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 glory. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Tu as mis ça là en partie, mon lecture, le lecture la fiafi. Le lecture. Taimi uma. Le lecture. Thank you, Jesus. Yeah, tatu amatamai tatu pesi sitasile. Praise the Lord. Mauluma ipervi ingo lecture. Amen. Tatu siva mayai. Rui mayene ne fiafi. Amen. Amen. I have something on my feels. Amen. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Amen. Amen, hallelujah. Praise the Lord. Lord. Glory, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. My father's side. Yay. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Yamalola basa sa tatu ainga. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Yala amataina tato sitatalo. Hallelujah. Hallelujah. Mawalunga peri ingo oilo matsua tsua. Le tsua le lofa botsusi vale fataitama. Mo manua fo ine so te filo ai mo matso ainga lu mo pene te fa ilangi matso tsua. Yelo ngale lo matso tsama fatasi mai oi. Wale se ono o lo matso tsua. Matso tele mafaya se le lo matso tsama fatai mo au nanga umale ne yaso lo matso tsama. Fatai mo le ola mani malo si lo matso tsama si po ina mai matso. Fatino ai o matso la au ina lo matso tsama. Bi ia mafa mo lunga I pervi ina o lo matso tsama. Ono o Yesu. Amen. Ma amen. Hallelujah. Hallelujah. Ya patalo fatu. Praise the Lord. Yo tatu ainga lo fa pena ona pale mai lunga lo pena tsa ilangi patalo fatiti oi le suwafa mani malo Yesu Kristo tatu li ima tatu fa ola suwafa la vale ne o mafaya tatu ona tatu filua I foi ile nei tu la praise God I wa iba minute te eni le se fulu
I Hawaii nei tali tonu o te ale iwa I Samoa. Amene. Ia ai le o tino la le tatu taimi I isi atunu. Praise God. Ole mi inga lava e fo I le atua. Amen. Ia e o lava praise God. E o I lava le tele o ni mea I o maso. Ole fata le tali atu a fe mai. Ole taunu o mai le ia savili praise God. O se a fa po ino. Le fa matala ino le storm. Amen. Pa penao le taunu uina fa mai o ngā ngi. Le kamu o mai ia. Ia le fa po o matangi. Amene. I Hawaii nei ia. Mana o mia lawa lo tatalo mo sho matou motu. Amen. I Hawaii mana o mia lo tatalo mo I matou. Amen. Ia wata tono lava I le ai se mea whengatai le atua. Amene. Tono lava. O whaftai lava le uso yanga leanga lofa o sfulu minuta te aile tulai se fulu. Amen. I New Zealand. Whaftai lava awai mai. Praise God. Yeah, lo ainga mana o mia lo tatalo mo I matou praise God I nei Hawaii. Amen. Lo fatalia le storm. Amen. Fa mai e tonu umai nane. E fa mai atoa ia le vai yaso o na yaso foi. Amen. Ia la vai nga leo le atua. Ia fa pasi lava ni matangi praise God. Tonu lava e lo tu la fua ina lava I tato e le atua. Amen. Praise God. Ia fatalo fatu praise God le suma tai. Praise God. Ya Pastor Mikaele Puretsa mai ainga. Fatalo fatu swafa man malo Yesu Keriso. Fatalo fatu foi. Suma fa fia ngainga fa le tua. Praise God. Mai le ekalesia, mai le ekalesia. Fatalo fatu po fela mo le meolo e maua mai e nei ala ata global kingdom. Po ole ola fo praise God. Alo fatu noa. Amene. Ya fo ila wari inga ia tua. Praise God. Fatalo fatu tatu ainga. Pa maruru watu. Amen. Pe a le mawhai ona tola wala wina ato to suwafa aulele. Praise God. Ia tale tonu lava e le o misi lava o e sile whanga e le atua. E le o misi o e whamanuianga le atua le ne tula. Whawhetai lava awai mai. Praise God. Whatalo fatu i o tatu ainga. Whatalo fatu se foi. O whaunga ne porkalame. Praise God. Ia whai o e ma whamanuianga ia ma ua ia vea foi se upu o le amata ma whai atuai. Whamanuia i foi o e praise God. O le vi inga lava. Foi lava i le atua. Amen. Ia se vaso se fatalo fa akole. Amen. Amen. Lamele te pati mai. Hallelujah. I was telling pati mo na to le dei fiafi. Amen. Can you say amen? Amen. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. God is good. Amen. God is good. Amen. Praise Ifa the talo Lord. fatu le sofa mo malo lo tato li faulo Yesu Keristo. Ile nei tula le fiafi tato ai ngolo fa pela vauna. Maso solo mai lunga mai o lo fa peona mai mo mai lunga po kalame le nia fiafi. Fatalo fatu ile tato to itai. E tato sama Faaeteete ya Pastor Mikaele Puretsa. Amen. Hello. Fatalo fatu ile sama te tai ole alo fatu noa ya Bishop Elia Tawai. Hello. Amen. Fatalo Fatu foi. Yo mato faleanganga ya Papa Fiu Alesi Mama Hana olo fapiona ngandue alo fatu no olo fatu no I mai telefone I upolu. Amen. Hallelujah. Fatalo fatu foi o mato faleanganga I nei Hawaii ya Pastor Tabita tukumayatu male paletua ya Tina tukumayatu. Amen. Asini fatalo foi se wo se uso se tuangane lo papel na mai mo mai dunga po kalame le nia fiafi ya ve o ma famanianga ya te matungo ya ve foi ma o famanianga I so le nia fiafi. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Lua pati amen. Amen. Praise the Lord. Ia fatai lava mo ile afuvine mo fatai lofa praise God fatai lofa tula pe tatu ainga lofa pina ona nga solo mai lunga. Amen. Afaina e misi praise God le vainga fo iro fatai lofa. Amen. Saye malisi menan watoi tua mana omia lo tatalo mai mo imato. Amen. Praise the Lord. Na mia o talo sanga lo ainga praise God o Hawaii. Amen. Lo fa pina ona fatai le storm. Amen. Vai ser tono lava praise God.
the power of prayer. Amen. O le tu whatasio tato loto. Amen. Mo tato mana onga ile ali I whapena o le tangi me tama. Whapena wahalo li nei aso. Amen. Ua vevesi solo tangata. Amen. Tonu whale o loa. Tonu. Amen. I kioso kulemea. O le aingi vai isi whale o loa. O maya o pisa solo tangata. Ma pisi solo tangata. Amen. E o mai whaiwhataunga o pisa lava. Matangi. Praise God. Me oi. The storm, ya tala no mai le peo le power. Amen. Praise the Lord. Ya tsali tono lava. Le ngale le, ma le fa maoni le tuana te le tu la for ina tato. Amen. So there's nothing impossible. Everything is possible with God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Yeah. Ole a matsa tato por kalame. Praise God. Ole a se mea se fa malosi. Ole a fo se fa manatu fo ila avatsu e kole. Ya na o fa iwina lola. Yeah. Praise God. Tato por
Loko ka mai ki po lua fasilia ma ko lunga, amen. Amen. So moa ko lole onga, and they were waiting. They were the first 2 cadets that were waiting in the room. So I went and talked to them, and they were so excited, amen. They were so excited to present, even though they didn't put work, they didn't put any effort in putting together the slides and collecting data from previous years, amen. But they were so excited. Amen. So we talked through and we went through the slides. Wow, was how lo ia le wo mai lo ia tangata my Washington, amen. Wo waka wo mai ia mako malo o my law, and then fasting o ko fa kali me ko. So this is me again. I told God, I prayed to God, I told him to give me the strength to get through the presentation, amen. And so we started the presentation, and we introduced the 2 cadets that were being put in to replace the 2 that dropped out, amen. Amen. So overall, they did amazing, and they helped us pass, even though they didn't have understanding on what the slides were. But I thank God for providing them to be part of my team, amen. So that just shows me that God is always there for you, amen. Amen. Like I know that everybody knows Philippians 4 verse 13. That's my favorite Bible verse, amen. I carry that with me all the time. I can do all things through Christ who strengthens me, amen. Amen. And so he strengthened me, amen. And he provided the 2 people that was needed, amen. And those 2 people, they did their job. Praise and the Lord. presented the slides and talked more about it, even though they didn't understand. But they still came up with something to help us and help deliver the message, help deliver the goal and what we was talking about, amen. So afterwards, and the overall, we're all praying. They were all like this. We were doing. It was like, okay, this is a moment where we know if we're gonna pass or not. So if we don't pass, they shut down the program. The army, the general, Colonel Plies, the 8th Brigade Commander, Colonel Plies, he would shut down the program. So meaning that ilikuwa Gerald TC in Waianae, amen. Amen. So we're all crossing off our fingers and stuff. So it's the overall, because there are 5 things we were being graded on. Amen. Our in-ranks Amen. inspection, Hallelujah. our Hallelujah. battalion continuous improvement plan presentation. This is a presentation I was handling. The service learning project, my first sergeant and my colonel's presentation, and lastly our color guard, amen. So overall, it should be come out 100, amen. And the score that we got, it made me cry, because I never thought that we was gonna get 100, amen, on our PCP or our battalion continuous improvement plan. Hallelujah. When she said, okay, when the lady, the Captain Rodriguez, the assistant of Colonel Plies, amen, said the overall total for the battalion continuous improvement plan is 100 out of 100. I told Hallelujah. God, praise your name, hallelujah. All the glory goes back to you, amen. This is all you, God. This is all you. Without Praise you, the Lord. we Praise wouldn't the Lord. have gotten that Hallelujah. 100 out of 100, amen. So we Amen. got 100 out of 100 for our battalion continuous improvement plan. We got 98 out of 100 for our service learning project. Amen. And then it came out in a total of 99 out of 100, and we passed, amen. We passed, so Waianae gets to keep the JLTC program, and we get to get the HUD, or the Honor Unit Distinguished Star. It's the star that, amen. It's a star that represent honor, the seven Army values of loyalty, duty, respect, selfless service, honor, and integrity, amen, and personal courage, amen.
Amen. So after we got the result, I told God, thank you for providing these two because they helped. Amen. They, like First Sergeant said, God's plans are bigger than our plans. Amen. Yes. So Amen. maybe God knew that the two people that were on my team at first, they weren't gonna bring me any good. Amen. Amen. Yes. Amen. Hallelujah. Yes. Out from nothing, God will do something. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you so That much. is so right. Amen. Start from nothing, and then we end with something big. Amen. Thank you, Jesus. So that's been that's what happened last week, and so right now we're focusing on our other competitions, our events coming up. Amen. But I still thank the Lord because that was the biggest presentation of my life. I haven't done something like that before. It's not like presentations that we do at school. We just put like last minute and then just present it the next day. This was something that we actually worked hard for, and God saw our hearts and provided us with those two cadets. Amen. Praise you. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Yeah, I will Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Yeah, tayo labar sa ay lo fa pinaon ko mingi may lungal mo wala fini. Amen. Amen. Yes, sila na leolet sua. Praise God. Anything we do, amen. We start from nothing. Kung si mena fa mo ule doubts kulit inay kamay kibay po nga baybay. Amen. But if ang ngayon suat sangat sa baybay, amen. Low, amen. Go chulo na ba nga na tattoo bali liya tattoo sila mafayese me amen. If ang ngayon sua so God uses the weak, amen. If ang ngayon suat sangat sa baybay, amen. And then miya na mafay ka nga kabaybay, i-offer sangat sa amen. So they do better things, amen. Amen. Praise God. If I not so messy, amen. You know, o praise God. O plans manalit so, amen. O sa bye-bye, amen. If I inailit so, amen. Wala tato si ay mo wala lo sa way pero mo kulit pingakaw ay mo lalo fa ay fa sa si bahay mo lang so por kalamig ROTC. Wa vele mo lungo mes sa lele chula nga ay piwo wa ay mo lalo amen. Awani ba ay mo lalo praise God. Well, actually it's a good thing to learn too. Awani ba ay mo lalo praise God. Si waide lo amen. Uli awala mo lalo fo na uwi mayayay. Na uwi mayayay di fa awla amen. So masawi dia wala mo lalo amen. You know, never ko umang story men na fana why di fa aula amen. Ili ifa ping na fana may praise God. Kay POC kang wala yay he came in the most humble and low way. Amen. Lime picture si o na lalo. Amen. So awala tato si fa sino mauni tato ingin tato masar salonga iye sa bye. Amen. Because you never know, they can do better than you. O si sa praise God. Natsi mafaya to si may silo. Oy, amen. Oy. Praise God. Amen. Okay. Yeah, and then paawa wala mo praise God din nga absent ay. Praise God. Amen. Absent my from last week. Amen. Yeah. Natato na itsulo si Faso po si upo fo wow tapi na ina pangero lo to and si fo ma to amen amen. So the book of Psalms 37 verse 4 says, take delight in the Lord and he will take delight in the Lord and he will give you the desires of your heart. Amen. Take delight in the Lord and he will give you the desires of your heart. Let me read Psalms 37 verse 4. Sorry. Nanay po funga may po mo. Amen. Lava oi ona fo inale yatsi oi. O mea manao lo lotso. Amen. Lava oi ona fo inale yatsi oi o mea manao lo lotso. Amen.
Praise the Lord. Praise the Lord. So, au maya ile maule fai ma fast mo to fast on to I hele ne because faithful, amen. I want you to understand. So I'm gonna bring the story of Abraham, amen. It's all lava iyan events nga intukule wala nga o upper amo lela sampai talo no chuai nga fasino na ile mau mo itato le nia fiafi, amen. Amen. So, and from my understanding, and take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Olo fasamoa amen. So it doesn't mean that if you amen ele fa pela que fia lo le li kauna eu le li for mo ile tua
Liana sa whapea on whatino ai, amen. So remember when the angels went to Sodoma and Gomorrah, amen. Lenga o Sodoma mo Gomorrah. Lenga o ai ebe ese mai ile ai nga olotsa mai kokong nga ai wa kulua. Ai nga fai ai nga e kamu e au ngi ko au kilo mai kua. A o len ko au kilo mai kua ia le tolua lotsa le lang and then she turned into a pillar of stone, amen. Lenga faya lenga turn into a pillar of stone, amen. From my understanding, she was curious, amen. Ele ifaalong mo instructions, mela le mawal le faalong mo le la ufasanga kulay kuwa iya. Ay malolo, amen. Ele ya faalong mo, amen. Af mai lo le tua kamu ang ko au kilo kuwa. Awore ko au kilo kuwa. Praise the Lord. O mele ko, like for example, if you're trying to change, amen, and God is telling you, is telling you to look forward, move forward, go forward. Ai ki koe koe au kilo ape ngai ki whai angale. Pole alo ka mai pik e ki koe fo i ale mere kua if you turn back, amen. Amen. Kusa pole alo lo fia mga o ke change pa e ke la ala e koe pise pe ka mai pik whai angale koe au kilo o kolo ka mai kepa ngai ki koe whaasanga a ko lo kingo e koe la ai puan me. Kusa la wele la ngai luba wele ngai la ngai koe la ngai kua, amen. Amen. O yeah. Isa o lava upe o hakara, amen. Amen. Afa pe lo le taimi le fato ile tua e te afoia e te mai, amen. Angai ke manga o lava so kama in le lava fata ni te le tua, amen. Because the desires of your heart, sometimes the things you want is not for you.
God knows what's good for you and what's bad for you. Praise the Lord. Afa pea ele ikupula vale mele ya o e pea la o papela o whakekaina whapea o au o ke mga o se si skerfongi, amen. Le wa mo mo ya lo loko, amen. O mo ya lo loko. Ale fa mai ne tu e le kaimi. Like it's not the time, but we find out it or gaming eh. Ale fa ya fa fia poko, amen. Le ala wa mo but la kuku mai si me kua, amen. Praise the Lord. That's why God's timing is always right, amen. Ole time you let to ele tu sama le time tato, amen. Because God's timing could be blessings that you cannot even describe in words, amen. Hallelujah. Big blessings that you cannot describe in words. So mela le lo tupu lo mga o se tama le ala wo fire upper arm go lay with my maid ya le ala wa fo ya wo mai tanga le maid fanga o mai isa mai li ala wo koi kai, amen. So whose fault is that? It's her fault, amen, because she couldn't wait for her time, amen. She wanted a child so bad that she told her husband to go lay with her maid. Amen. Thinking that when Ishmael is born, that child would be hers, amen. Praise the Lord. But olowa umay for le ay lo ko her taya ngaya, amen. Lo ko her taya ngaya. So that was the second event. The third event of being faithful, Abraham being faithful was kemilawa pokalamuai ia upper amo male atua pole angelu, amen. Dia safa pe atu le nga aku ia kamalulu aku e afa e ai ma fia feingu aku ia o ia Sarah ma upper amo, amen. Ia lela le fakulo ia fa le atua ia Sarah. It was more like a prophesy, amen. Amen. Praise the Lord. Perfectaina, amen. No fa perfectaina. Ele tua e mai Sarah, amen. Sarah's gonna be pregnant, amen. I aka no Sarah because Sarah knows that she can't be physically pregnant with her state. Now she's old. She's in that category. Old lady, amen. Wala matua, amen. Ako se me sa wala makua, amen. I aka because she knows that she's not physically, she can't physically bear children and stuff. So she didn't believe it, amen. But but Abraham, he had faith, amen. Abraham had faith, and so wafoya dela wa umalola iya ay mailo masara, amen. Matutala tua fainole tamo pekana maya isa ako. Praise the Lord. Amen. Fainole isa ako, meaning laughter, amen. Nila nga akay iya Sarah kini pagbalong kala, amen. So isa ako, amen. Isaac, amen. Isaac, amen. Hallelujah. So lela wo my temila factoria tua e au mai le tama if I must sacrifice, amen. Lela mai for my if I must ulama. To be honest, would you really bring, like, in honest, would you, like my mom, would you really, if God told you to bring us as one of the sacrifice, bilangan ko kasia, amen. Magpokasya lo kama wale kama mga oy alero mo, amen. Alera mo famaya tuwe batso fa matawlanga. Are you really gonna do it? Also, can you see me? Yeah. If it was me. Yeah. Well, actually, honestly, ele mo fanyo okalia to praise God. I can't answer ele mo fanyo okaya ko
Yes, and if I got one, I just share up and praise God. It can't actually put me in the situation now, praise God. Kasi may friend na if up there, the city my, ayala ha, if I got of it, so fine. Now if I ma fat sa pare ma, tell them, praise God. I can't even find out old time. Amen. Because actually, to all praise God. But, amen. No buts. Really say buts. I don't know. Okay, there you go. I don't know what I would, because it won't fire up just because I'm on a live, if I feel, oh yes, but me, I feel my so if I, amen. So I don't want to say that. We didn't find out God po. So family, so you soon. We didn't find out God here to see. Praise God, because I don't want to. Yung mga pero family fa pero. Yes. Ukaliana ulo ofisi amen. Ya fapela wa ua fapela wa ua we so tama ai fapela mai letu alawa ole mea. This is the one thing that I wanted was a child, amen. This is the one thing no that's me. Yes. Like no mother would want their child like to die, amen. Especially if that child is something you've been longing for, amen. You're gonna be like, why? Yeah, like why after like why you can take anything else, just not my son, not my daughter, amen. Once wala ona ole tele ole fatu o apra amo manelofo apra amo iletua, amen. Lea sa ia avea isa aku ilunga le maunga lea kusa la ao o le nefia la ao o le nefia ifaya apra amo ia isa aku afa mai lo letua ya apra amo for my taofi, amen. Stop. And for my awale ipa'i le tama, amen. Awale I faise me le tama. And then God sent a sheep or a lamb. If I mataulang I Faaeteete, amen. If praise the Lord. Amen. So next comes the desires of your take delight in the Lord, and the Lord will take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart, amen. If you feel it, amen. And it's always good to be waiting on God's timing, amen. Praise the Lord. Always wait on God's timing, because sometimes what we want and we actually get can hurt us in the future, amen. Because it's not our time. After my let's wait, or the time you find out, then no need, amen. Just wait on God's timing. Amen. Praise the Lord. Deus fa sona mo tsa tsa ainga le ne fiafi alo fa le tua fa malama ti oto, amen. Excuse me, sorry. Fa malama ti oto le message lo fa peona tsa mo fa ile fine ki ba ko, amen. But amen. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Amen. Yeah, it's a fear to let fine one year. What kikia ya kole li kaimia li ya ma o. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Yeah. Papina ona praise God. Remanga yo foi falou ngolongo ku ya kole. Amen. Le peo le sau le fa so ko le kia ese le matsa mo fia. Praise the Lord. Fa ngolongo su fo. Amen. Honestly, ya ngai me yang fa ngolongo ku nga. Amen. Praise the Lord. Nga fa ngolongo ku nga fai ma fa manga ku peo ko ngalo aku ko ngalo aku ai fa tai la vale nga ko au mai ko mga ku. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Emanatua ya praise the Lord. Ya it's a maya few mahana ya koreki. Amen. Praise the Lord. Ya lela wo koreki. Power nele ye. Wa kaule lo fa sa mui. Praise the Lord. Wa kaule lo fa sa mo mai upo ko fisili mai. Amen. Amen. Oh, we have 10 more minutes. Yeah. La tomo fire to be omya ko fo ina. Praise God.
Lesi vai ngor tatu faswa amene. Ili tatu temi lo fapena onayai. Praise the Lord. Amen. Thank you, Jesus. Yes, tu si fia faitawa tu mo tatu le ne yafi amene. Mo me le fata otso fa. Praise God. Olona foi upo luz skuru. E ole lua. Amen. Luz skuru lua tasi lua. Praise the Lord. Hallelujah. E yei manisi mo praise God. You know, during le faswa. E yei manisi tu si fa ongaina. Praise God. E fa pena ona toe visosoani. Praise God. Ile tatu mata upu le ne yafi. Amene. Ia fa fonga mai lo faita wina tatu tusi. Amene. Fata oto le mata upu fa. Alona foi upu lua skuru lo tasi lua. Lo watali ia fa alongo mai ia upu. Ia wai mai o Taliga I mea o te Faitotoa. Praise the Lord. I want to ese ia mea I o mata. Ia tausi ai te tonu o lo loto. Awa o ia mea o le ola lea I we maua. Praise the Lord. Ma le mea e maroro ai o la tō timo uma. Amen. Hallelujah. So fa fonga mai lo watali ia e fa alongo mai ia upu. Ia wai mai o Taliga I mea o te Faitotoa. I want to ese ia mea I o mata. Ia tausi ai te tonu o lo loto. Amen. Awa o ia mea o le ola lea I o maua. Praise God. Ma le mea e marolo ai o la tō tino uma. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ia ona yelea I o se matua. Praise the Lord. Ufa pena ona tuilunga mo I tatou. Amen. Tatou te mafau ai, ma tatou fe fasua iai, amene. I le tatou temi, praise the Lord. A fai le uma atu nei, praise nei po, amene. Te le tono le afa uma atu le taiao le sfereli. Praise the Lord. O yelo se autu ina, amene. O le faaeteete I mea e ulu atu faitotoa o tatou Taliga. Praise the Lord. Ia tatou faaeteete I mea e ulu atu faitotoa, amene I faitotoa o tatou Taliga. Praise the Lord. Faaeteete, be careful of the things that enter the gates of our ears. Amen. Be careful of the things that enter the gate of our ears. Praise the Lord. Thank you, Jesus. O apo ingale nei amene o au mai le fionga pa ia le atua. Ia tatou faaeteete e mea, praise God, I mea po tala amene. Ia wa o tala mea ia le o tono tatou Taliga. Praise God. Tala ia ulu atu I faitotoa o tatou Taliga. Amene. In order to guard and protect our hearts. Guard ile leo o tatou loto. Amene. In order leo o tatou mafau mo tatou loto. Amene. Praise the Lord. Mo tatou mafau mo tatou ola fa'aleanga. Amene. From negativity, from deceitful, amene, and ungodly influences, we need to be careful of things that enter our ears. Amene. Ile puipuino tatou loto. Amene. Mo tatou mafau. Amen. Mo tatou ola fa'aleanga. Amene. E te tau ona tatou faaeteete I mea e ulu titono o tatou. Praise God. I tonu o faitotoa. I whekoko o tatou Taliga. Praise God. Thank you, Jesus. Ile leo ina la ma le puipuinga o tatou loto. Mai mea, praise God, palapala. Mea elea. Amene. Praise God. Alalalulangi. Ia tatou faaeteete. Amene. Faaeteete I mea ia tatou te faatangaina e pasi I le faitotoa o tatou Taliga. Amen. O tatou Taliga, o le awala lea ngai mai eni mea, praise God. O ni mea lea e ngai atu tonu. E mafua ai ona lea ngai, praise God, ma palapala ai o tatou loto. Amen. Amene. Praise the Lord. O tatou Taliga. Amene. Ele ngata o tatou Taliga. Amene. But o tatou mata fo. Amen. O mea o tatou baba ai atu ia. E ka alo mai fo le fili. Praise the Lord. But basically and mainly tonight, amene, I just, if it's know a lot about just about the ears. Amene. About be careful of things that, praise God, that enter the gates of our ears. Amene. Owa me yo o tala. Amene, because I ka over ngana fa pe faitete me ulu fale tono o tatou faitotoa o tatou Taliga. Amene. It's a silava me e ari tono o tala. Amen. O tala ma upu. Praise the Lord. So
O tala, praise God, ma mea uia tutono tato talinga. Amene. E mawhai o na whai leleina ai o tato nganga, praise God. Pe mawhai o na whaumatia ai. Amen. Praise the Lord. O mea ulu tono tato talinga, amene whaitoto o tato talinga, praise the Lord. E mawhai o na build, pe whai leleina ai, praise God. O tato o na whaaleanganga. E mawhai fo i o na talepe, pe malepe, amene pe whaaleangaina. Praise God. Thank you, Jesus. Yo o mea tato te whaalongoi. E mawhai o na tato lele iai. O mea fo e tato te whaalongoi. E mawhai fo i o na tato leanga ai. Amen. Praise the Lord. Pe a tato lea, le Faaeteete. Amen. Fia share kulale, praise the Lord, le mau lea. Ile mukore nito. Olo na mata upo e ono, a olo na fai upo skuru mani lua. Praise the Lord. Ua tatanga mea uma ya te au, ai wale au ngā mea uma. Ua tatanga mea uma ya te au, a o e le whaato ila loina a o se tasi mea. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ua tatanga mea uma ya te au. Amene. Ole a o onga lea paulo amene le kale sia kore nito. Praise the Lord. Ua tatanga mea uma. Ai ua le au ngā mea uma. Amen. It's like he's saying, like, he can do all things. E mawhai na whai mea uma, everything o lai whaakanga. But, ele o mea uma e au ngā. Not everything is useful. Not everything is helpful. Not everything you hear can be useful. Amen. Not everything you hear can be helpful. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ele o mea uma tato te whaalongoi. E au ngā mo I tato ma tato savaringa. Amen. Ele o mea uma lawa I pasi kumo kakokalinga. Amen. E au ngā I tato savaringa. E tanga na whaalongoi mea uma. Praise the Lord. E tanga na tato whaalongoi mea uma. Amen. A o mea uma I tato whaalongoi ei. Ele o mea uma e au ngā mo I tato. Ele o mea uma e moni ma whaamaoni le tato te whaalongoi ei. Amen. E ei mea ele whaapea praise the Lord. Whamai o. Ele whamai lea whionga pa ia le tua. Amen. Praise the Lord. E sāle ula ula. Ele o whamai lea whionga pa ia. E sāle ula ula. Amen. Ele o whamai le tūla whono. Praise the Lord. E sāle le whai o lea mea ma lea mea. Thank you, Jesus. Ele o whamai le whionga pa ia le tua. E sāle whaalongo lea pese ma lea pese. Well, technically, basic excuse. Amen. Pe wo ui wo whata amilo pese me wo whai mo me e whai mai, ele o whai mai praise the Lord. Ele o le whai mai, le tanga uma, le whai mai le mea, le tanga na whaalongo I ai. A o lai misi le tā ua, le si mea le sawa I tua praise the Lord. O lai misi le whai mai, o tanga mea uma, praise God. Ua le au ngā mea uma, praise God. But not everything is useful. But not everything is helpful. Amen. Thank you, Jesus. Not everything is true. Praise the Lord. E mea lava tato te whaalongo atu ai. E moni. Praise the Lord. Even though it's not in the law, praise God. Thank you, Jesus. You shouldn't do it. Or I shouldn't do it. Amen. We should always be alert. Ia tato Faaeteete. Ia awa ne I whaato I laloina ai tātou. Ia awa ne I pūlea ai tātou. Amen. Ia awa ne I pūlea ai tātou. Praise the Lord. Isi taimi amene e o lava I musika E o lava wā mea o musika. Nai aru fo I kongo kakaringa. The sound. Praise God. O upu fo I o pesi. Amen. Nai fo I pasi I whaitotoa tatu taringa. E o fo I lava I musika. Amen. E te tau fo I na tatu Faaeteete. Me o musika fo. Praise the Lord. Wa e o musika. E suia e fo I tangata. Amen. It changes your mood. Amen. E suia e fo I o lamona. E suia e fo I o mafofanga. Amen. It changes your mindset. Praise the Lord.
Praise the Lord. Yo nga ko no ma fa no ko pese amene i pese lotu o kalima ngai e se o ngona ai fa no ko fu pese ko nga ni bo ga pese la langi ga o sui fo yo ngona amene e si pese ko nga ni fa no ko pese se pese slow fo ye le fi ya tupulanga teni o sui fo yo ngona. You have that romantic usala. It's a tough friend. That's a Faaeteete for I meio música. Amen. Praise, yes, music is the number one weapon of the devil. Yes. Praise the Lord. Isi pese, ay, wangalo le pese, there's ele pese, usod pese fa langi, but it's like, there was actually mentioned, I mentioned, you know, ngoletsu. Amen, it's on pese. So it's like, pe, uy, may foi, praise God. E mafai laban musika, o na suya, langona tsangatsa, mamafawfaw tsangatsa. Amen. So, it's a tono de música. E mafai fu ena nga fasalave. Amen. O na ui mas tono I música ne. Praise the Lord. So, even the devil, praise God, can travel and praise God through music. Amen. The bad spirits. E o me kukongu, praise God. Afa pe mafai nga sui lo mood. Liko nga mood le ye o de música wa isi tsangatsa pe ilo sene praise God e mafal yo kan música se ka ko nga música rap fo nga de ma it changes your mindset I upulay sau de pese and then ke awo sui lo mafal and it puts you in a different mood fo nga le wo ese le ko nga le create my I música le mai. And then it gives you bad vibes. Amen. Even creating gospels. Oh yeah. Oh yes. AI. Oh yeah. Thank you, Pastor. You know, made it AI. Oh, you know, falunga ko'y foi. Kusa olay pe fa nga may le gospel. Amen. Thank you, Jesus. Le fa nga may le musika. Le pese lutsu. Amen. But olay ya le me because it ke sui mai. So le pe ye hui mai ya E mafai na nga fasalave, e mafai sa tani. Praise God. Ona lafi mai kukongo. Lafi mai kukongo musika ni. And then, tatso le Faaeteete. Amen. It's passing. If we allow it to pass through the gates of our ears. Amen. Yeah. And then, if I malapit, praise God. If I mame, you know, afia tatso tsangatsa. Amen. Amen. Afia tatso tsangatsa. Maluluwa to lava tatu ay nga praise the Lord. Thank you, Jesus. So sorry. Maluluwa to tatu tai amen. But it's over so we're actually over the 2 minutes. It's 11. It's 11:02. Amen. I don't know if it'll make up. Amen. 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 Praise the Lord. Thank you, Jesus. And I go on cafe me fa along. Praise the Lord. Amen. Yes. So exactly. Yeah, Pastor Buretta. Adding on to what Pastor's saying right now, so the now generation is worshiping Satan through those songs. Amen. So I don't know but if you guys have heard of the Illuminati, amen. It's been mentioned that the music industry, amen. The music industry where Wait, Pastor, can you just let us know because if you're my extension, please. Okay, go on. Amen. Amen. So the music industry in Hollywood, right? Amen. There's Beyonce and all of them, all of those people. So I don't know if you guys know this, but it's what I know because I'm that generation that likes to like swipe and stuff and likes to know more. I'm a very curious person, so when I see something like the music industry in Hollywood, their leader is demonic and stuff, amen. It's something that once it like my heart is saying 2 hours. Okay, I like that, Pastor. Amen. Amen. So I did some research, amen, and so from what I've known
from what I've known from doing that research is the music industry. You know, there's been the murder of Aaliyah, the murder of Amen. Yes, Amen. Yes, Pastor. That's so right. It's been here through all the generations, right? Amen. So the music industry, right? If you start from backwards and you listen, you know the music thingy, like in the old days, Pastor. It's like a record. Yeah, Milo. So I forgot what it's called, but I know that if you put a song on there and you play it backwards, amen, you can actually hear like amen. And did you actually, are you testifying that you actually did listen? Yes. Or no, so I was watching oh, the you live. were watching. Oh, okay. I was watching, but you amen. actually, okay. So I was watching the live, amen. Amen. Hallelujah. So onyei America le au like spirit hunters and those kind of people le okay lope lo go Lorraine and Ed Warren and stuff le the couple. Yeah, but it relates, amen. Okay. It relates. So those kind of people, amen. So those kind of people. So I was watching the old man's live, and if I'm amen. If I'm a research like research background around the Hollywood music industry, and so he said, okay, listen to this. So he put the record on there, and then he played it backwards. Beyonce, amen. It's one of her slow songs. So he played it backwards, and then you can actually hear like the devil being mentioned, amen. Like I don't know, but all I know is that, amen. Okay, amen. Praise the Lord. Yeah. So yes, kind of a pastor. Yeah. So the generation now, I want to pull on it. But through you know, through music for when it's passing through our ears, and I know it's praise God, you know, as I say, and then also you don't mood up if you see the silver wing and then if I don't for if I don't know for you say slow and then we'll fast to the soul home for fun. So was sweet for a long mood, and then sound busy going and then yeah, so ole minutes of praise the Lord. To be careful, praise the Lord, because through music, praise the Lord. Amen. So through music, yeah, I believe, you know, praise the Lord. Amen. Praise God. On a malanga po fo mo feeling. Praise the Lord. Because yes, it's all demonic that changes the world if we don't know Jesus. Yes, wholeheartedly. Amen. Thank you. Praise the Lord. Thank you, Pastor, and sorry. So yeah, so atato le Faaeteete. Praise the Lord. Atato le Faaeteete fa no meangai. Afia yo tato tangata. Afia yo tato tangata. Afia yo mafofanga o longona. Amen. Afia yo savadina. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ona fo ele malo lo le fili temini. Wale longa se mea. Praise the Lord. Everything so se mea lava. Praise God. Lava fo imaleleanga. Amen. Because everything good, come fo ilemeleanga elako inga Yesu ya inga ya awungi e fo ilemelele. Praise the Lord. Wole ko ngofo lava le langi. Praise the Lord. Wole ko ngofo lava le fili. Amen. Wa alo mai so se me wo so mai le me wo so mai musika wo so mai me fa folinga. Also may praise the Lord. Thank you, Jesus. Wale ko may mauli kay niya Satan. Amen.
He's not just gonna sit around. Amen. Praise the Lord. I find what get it swinga, you know, like tattoo ba ainga, meo tsuku langi, meo tsuku tumo ainga. You know, everywhere tattoo tio, everything happening. Yeah, ilo tso no fole, ilo tso no fole satan. Amen. Was how for it was how as a you know as how for folding on my for you know folding on my you for angel. Praise God. Thank you, Jesus. But you know, you know, everything that comes in the Bible, amen. Hope and pray that, you know, if praise the Lord. I know these are all instructions, you know, if folding on my folding on my because it is so tiny for me folding on my, you know, folding a praise God. When it comes, so tiny, praise God, was how obey le sawo de ma moe o sawo obey mi o fa praise the Lord. I'm you for angel. Amen. Thank you, Jesus. So up to such a mouth there, praise the Lord. Oh my gosh. Ito tu sila failaunga. Failaunga, praise the Lord. Failaunga mo na foi upo balu. O mea uma e tere I enga luenga, ele ma fai se tangata o na wha amatalaina. Amen. O mea lawa tere enga luenga. Praise the Lord. Ele ma fai se tangata o na wha amatalaina. Ele ma lie mata I wa ai. Amen. Ele tu mo fo talinga I wha alongo. Amen. So e pe au mai, praise the Lord. O mata lava, matalinga. O mata, ele ma lie lava mata. Amen. Like what you see. Ele malia lava if you ai listen me if you ai le me ele ka kai fa malia ina o tato mata I me ia tato te baba ai ai ele ma fai fo ina fa malia ina lo so ma e tsiri tsonu amen. Praise the Lord. Ele ka kai me o mana ki ele fa malia ina ya tato ma ainga. Praise God. Thank you, Jesus. E o fo tato fa tato talinga amen. Ele tu mo ko talinga I fia fa alongo Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ono fo yo le ka ke si o manga tulo la mane sumale afi. Amen. O le faita tala. Amen. Se tulo. Amen. Wala mo ko ile malia ka I kalinga. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sorry. Ile malia o ka kalinga. Fifa alongo le me. Praise the Lord. Familia tula valinga ngana. Amen. But then even yo fo ka iko. Amen. Aka fa alongo lo se mea. Ino se me se me upu fo ngane. And then ke le fia stop ai nga. Ke fi fa alongo aku ile so onga. O le mena tupu. O ai na yai. Praise the Lord. O le mena tupu, le mena mafu ai. O ai na yai. Fai lo interview. O ai na yai. Ai thank you, Jesus. Yeah. That's to familiar to aing. Praise the Lord. But that will be it for now. I try about what you say. Let's go read it. Amen. Amen. Ilela tua. Te miuma. Ilela tua. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Yeah, I fa marulua tu ole o fa iwina tato se tatalo. Praise the Lord. Fa mangalo mai ma o pe a fai wo ma le fa alongo. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. We ia o tamale le tu la le fiafi. Fa tailo mato tua. Ide mato mafutanga fo I mo mato. No shio mato ai no lotu no le o pe sa fa ilani fa taita ma ono o wala so ta inga.
Faaeteete ma ona wala so tainga o mafai mātou na mafuta puta ai lo mātou tama. Whapena ona whaasoina lau upu lo mātou tama. Ye lo ngani le lo mātou tua. Ia whaalawa I tele lo mātou tua. Whaalawa I tele le whaasore ne afi. Ina ia manuia o mātou ainga e mesi fo I maa ua lo mātou tua. Ye lo ngani le lo mātou tama wha manuia uma e o lo whapena ona whaatasi mai maa ua I lunga o pena te whailangi lo mātou tua. Whamanuia fo I maa ua lo mātou tua. Whamanuia uma mai I mātou lo mātou tama o e sien siaunga se mana onga tama sa I tono te lo tula fo ina I mātou o e sina fia uma mātou loto lo mātou tua. Ye lo wanga le lo mātou tua matangi lo whapena o na tata o lo whapena o lo whatalia sio mātou lo mātou tama. Ye lo wanga le tama te tono Olo ye lo wanga le lo mātou tua. Si o ia I mātou lo whamaro wanga le. Talo le nalo mātou tua e ala tulu sua whamamalo Yesu Kiriso mātou li ima mātou whaarola. Ala langa whanau le tua. Amene ma amene. To God be the glory forever and ever. Amen. See you on Friday, family.